لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari niabot na isang kita niyo pa waktu na to, ang nain waktu puas maghrib. Arta waktu ini dari hambuk kami dari halaman na mo ini biyak sa in pakarajaan pag-agama insyaallah ta'ala supaya in amuin ilmu nila na mahinang siya lang ta dakat in ilmu apabila piya sampay insyaallah subhanahu wa ta'ala. So abid to ay maun na to, iban sambuton na to in, para sukuan na to, awak to insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalukay, tukpal ko inambukan na, pinsing kami, Allah ta'ala, wairun na dukaing, kaingkan, Talib, Darwin, Talib, bal yatafaddal siya na to. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقوى فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك حيث قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد waspuji iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan tagmiliki singkatilingkal alam tatta salawat iban salam pa Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay na mga sila amu immi umurul imu upi hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam damikyan mga maumaas palanggungan haagama Islam itukbar sin kita niyo insa taud-taud pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinmasi namayan nyari pa, bibus niya katutaniw in ni'mat niya. Mahuli niya mga maumaas palanggungan haagama Islam. Paggain agama pagnasihat-nasihatan, pagpatumtumpi at tumtumi,
na kumawa kita niyo maniyo tiyo patumtum. Serta muna patumtuman sin aku ingin hawabaran, mahulilatun maun kaniyo. Serta inhika patumtum sin aku hawaktu ini, amuna impag iyanun ikhtiyarus salihin. Amuna impag pi sin mga silata umarayaw. Muna-muna mga maumaas palanggungan haagama Islam. In asal-asal sin kita, aun kita pag iyanun bakay. Mataod kita mga kabakayan, sumagawa diha ini. Isiubaha imma patut dahon ta magpanun-panun. Isiubaha imma patut dahon ta maglingkod-lingkod. Damikyan hisiubaha imma patut dahon ta magbakay. Tiranan sabab amuin, makawa tain ulong iban rida sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban damikyan makalamud kita. Iban tiranan sabab amuin mahinang kita din ha mga tao marayaw insya Allah. Iban damikyan isiyo isabin mga sila amuin. Di mapatut dahon ta magpanun-panun. Ay di mapatut dahon ta magbakay. Sabab mga maumaas palanggungan haagama Islam. Impag-agamasin kita. Nakadepende habakaisin kita. Angkan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilih, inhambuok manusia doon hapag-agama, nakadepende habakay niya. Nabang innabakay niya marayaw, nag-iibadat fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tiranan sabab amu marasya mahon pakakahinang yaon. Ay marasya mahon pakakahinang amuin kakahinang kababayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabang isabin na bakay niya bukum marayaw. Di mag-iibadat fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabang atat kala siya tumutog doon. Tanto-tanto marara siya, tanto-tanto malaminda siya mahon pakakahinang yaon. Angkan mga maumaas palanggungan haagama Islam, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Angkan subay lilingon sin hambuok daing kato, bang hisiyo imma patut dahon ta magpanun-panun, bang hisiyo imma patut dahon ta magbakay. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulansangan kita, bang hisyo imma patut dahon ta magpanun-panun, bang hisyo imma patut dahon ta maglingkod-lingkod. Sarta sipat pakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga kahalan, mga hantang sin mga tao ini. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi as-salihi was-sawi kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhantang sin pagbakay, atawakan paglingkod-lingkod patao marayaw, iban sin paglingkod-lingkod patao bukon marayaw. Biya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahantang kahamilil miski wa nafikhil kir. Biya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahantang nagdarala na mahamut iban sin magsasasal. Na adapun long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in nagdarala na mahamut yaun, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Sumasa na in karihilan niya kausin perfume niya yaun, ataw akan sumasa na in makawi sila na mahamut niya yaun, ataw akan sumasa na in makawak kau hamut marayaw doon kaniya. Na adapun isabin magsasasal yaun, imma an yuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Sumasa na in masunog niya imbadyo mo, ataw akan sumasa na in makakawa kau hamut bukum marayaw doon kaniya, ay makawak kau hamut bukum marayaw doon kaniya. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, hadis ini
Biyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uni intumbas sin pagbakay pamarayaw iban sin pagbakay pabukon marayaw. Nabang in nabakay mo marayaw nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto tiranan sabab amuin makakawa kau karayawan. Dan daman hakaulpil palangay siya. Damikyan kapatumtuman niya pa kau. Bangatat kala ing kakahinang mo yan wayroon na imamu. Bangatat kala ing kakahinang mo yan amuin wayroon na imamu hapardia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga ini mga maumaas palanggungan haaka maisdam. Manunjo ki inta abbitun niya kau. In abi-abihun niya kau mahun pakakahinang. Amuin kakahinang kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang isabin na bakay mo bukum marayaw, di mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini, mangdahi indahon niya kau mahun pakakahinang kangian. Biya nasin, dahon niya kau mahun pakakahinang maksiat. Dahon niya kau mahun pakakahinang, amuin kakahinang kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maumaas palanggungan haakam Islam. Bangin hambuok manusia yan, nakapanun patao bukum marayaw, ay di mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto pagsusunan niya rayan haadlaw mahuli. Insusun wayroon na kamumpaatan kaniya. Ang kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasulis sabila. Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw yaun ay haadlaw mahuli. Kutkutun na sintao anya ya illimaniya sin kutkut na kalando. Sambil yaun mapupud hasabab sin pagsusun niya. Amuin nakapanun siya patao bukum marayaw. Ay nakapanun siya patao di mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasabab yat tulong sin tao ini. Yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasulis sabila. Bangsad jalong niya. Naakad ko na in. Bangsad nahinang ko na bagay in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangsad yakad ko na in panaabiti sin Rasul. Serta in iban pasin akin niya. Yaqulu ya laytani ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Kabinsanaan kako. Bangsad jaway roon ko na nahinang bakay hikuan niyaon. Bangsad jaway roon ko na nara naglundan panun hikuan niyaon. Dain hasabab yat mga maumaas palanggungan haaka maisdam. Magsusun na siya yaon sin susun na kalando. Amuin susun. Wayroon na kamumpaatan kaniya. Misampa inkiaunan niya yaon nagluha na dugo. Na inyaon di natay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. But misampa inkiaunan niya yaon nagluha na dugo. Na inyaon di natay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga maumaas palanggungan haaka maisdam, in adlaw yaon, adlaw pagtutungbas bukon na adlaw paghihinang. Angkan mga maumaas palanggungan haaka maisdam, iaimbagay, amu inyaon doon in kabuka, tulos ikhlas in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imutunay sindiha akan, serta imaanib sinliangan. Sabab haadlaw mahuli, in mga sila magbakay, makapagkuntarahi kyuntarahira, makapag-atuya-atura, makapag-lianat-lianatira pa kaniya. Ang kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillai yawma idhin, ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. In mga silalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbakay haadlaw mahuli, makapagkuntarahi kyuntarahira pa kaniya, makapaglanat-lianatira pa kaniya, asabab maita, asabab inkiaunan nila di hadunya, impagbakay nila yaon bukon hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasabab yatto, mabaliskat, mapinda inkahalan nila, inkiaunan nila di hadunya magbakay, nabang mabut na haadlaw mahuli makapagkuntarahi kyuntarahi na sila. Illal muttaqin, buat malainkan imanga sila, amuin nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkasila sa hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Damikian nagbagay hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mga sila ini tumutog in pagbagay nila, di naman hadun niya sampai paadlaw akhirah. Di naman hadun niya sampai paadlaw akhirah. Sambil di naman hadun niya sampai paadlaw akhirah. Misan pa inkiaunan nila yaon na bubutas. Nabang mabut na adlaw mahuli. Pagpabatukon da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law anna rajulain tahabba fillah, ahaduha bil masyriq wal akhar bil maghrib, lajama Allah ta'ala bainahuma yawmal qiyamah, fayaqul hadha alladhi ahbabtuhu fiyya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang indua manusia, bang indua usugyan nagkasila sa hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Serta inhambuok dain kanila, yatturituha masyrik, iban inambuok yatturituha maghrib. Lajama Allah ta'ala bainahuma yawmal qiyamah. Nabang mabut na haadlaw mahuli. Pagpabatukon, pagpahambuokon da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pa mamarahi in pagpabatukon sila, sambil makalamud pa sila, amuin pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala halambong niya, amuin adlaw wayroon na sisilungan, buat malaingkan amura ilambong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta adlaw yaon suga, sumuok na pausim manusia, din hasabab yatto, pitutumpukan amuin pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala halambong niya. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluhu. Ahaduha wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, itutumpukan amu impasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala halambong niya. Amuin adlaw wayroon na kasilungan buat malaingkan, amurain lambong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahambuok na rin dito, hapituyat to. Indua usog nagbagay, nagkasila sa hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan nahambuok hakarna sin Allah ta'ala. Nabutas hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain mga sila ini mga maumaats palanggungan haagama Islam. Makalamud sila amuin pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala halambong niya. Mga maumaas palanggungan haagama Islam. Hangkang pia imbagay, yaun doon in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin kiutunay niya in kawajiban kaniya sin Allah ta'ala. Damikyan mga maumaas palanggungan haagama Islam. Mga kiaulungan sin Allah ta'ala. In pagpataod simbagay, persababan amuin ikasapa at muhaadlaw mahuli. Ang kanlonghi Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, istakthiru minal asdika'il mu'minin, fa inna lahum safa'atan yawmal qiyamah. Patauran niulong sin longhi Hasanul Basri in pagbagay sin mga sila beriman, fa inna lahum safa'atan yawmal qiyamah. Sabun na to din sila yaun, makasapa at haadlaw mahuli. Mahuli niya mga maumaas palanggungan haagama Islam, bangsaw pa maon den hamakabtangan ku in wayroon imamu. Atawakan hapagmanasin ako in wayroon imamu. Ando mangayo ako kamaapan kanyo. Sabab in ako ini ang panagtagna tiyag na Ang panagtagna tiyag na bangsaw pa maisabaon den hamakabtangan ko in imamu. Na inyat to tawpik sin Allah subhanahu wa ta'ala katutanyo. Na mahuli niya mamaid na ko halapal kasila sa waba'ad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek. 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 Tulis na ako. Oh, ito ka? Oh.
Ito ka po ate. Anak,